tunna ya MLA Local Area Development Fund mandan chungchanga in beina tho maron ria jun ni khasang ni somni pathum khan VL Cross ne zawa General Secretary MNF General Headquarters chuan Aizol Press Club thu thar the dar tu te akoma he huna hian Aizol no true bill to MLA Dr. Vanal thana chu MLA Fund na tho nan Aizol no Development Society din chapa apua hi tlom ngai polte noi chiana le dan kala party mi te uchuak taka du sangna ni anti an soizel dan chuan Aizol no true MLA huam chunga hian local council pakua a oma hei baka hian mizawin tlom ngai pol rin rol kan nei YMA MHEP MOP le sporting club sang te vengtina hian chak takin an ding thewa heng polte hi MLA Fund pek thei sarkar pompui vek an ni hetianga polrin tlak sarkar pompui pol vengtina an om treu lai le local council thatak tak vengtina an om lai hian Aizol no true bill to MLA chuan Aizol no Development Society adin chopa chu pol adin chop mang chuan abiala mason na zong deuh tho tira agency declare rin tlak tam tak abiala an om laia pol din chop deuh veka mang tamai hi MNF chuan mak kan ti hle Aizol no true bill to MLA hian agency declare rin tlak tam tak an om lain an party bill liau anin vul theinan agency adin chop du hi MNF chuan mak kan ti hle a he agency din chop manga an na tho hlok na hi ZPM party bill mitlem te le an MLA hian an pum bil me kani hetianga khotlang le tlom ngai polte za zawlawa an agency din chop manga anin vul du hian ZPM zia dik tak a pholang chiang hle ani anti ani he thu hi ZPM thalai lamin ron chang le dwatin Dr. Vanal Thanan MLA Fund a man dana in kai shwaina dan kal a om lo ti in Dr. Vanal Thana hian abiala hian implementing agency tan dan Noya Society Register Club Aizol no Development Society chu February ni somni pathum sang ni somni pani khan Memorandum of Understanding MOU zia puin mi pui hria thei turin TV le chanchin bulama po pek chu ani implementing agency ruatani dana hian MLA Fund kai shwaina dan engma kal a om lo Dr. Vanal Thana hian vengtina Local Development Committee WhatsApp group a an veng chunga sanction asiam na lekha chu ata langhal zelani ti in MNF General Secretary VL Cross ne zawa chu thubel chian dol lo soile thudik haidera puin Aizol no true bill to MLA Dr. Vanal Thana abeya he chan ber chu VL Cross ne zawa hian MNF Triketa Troy biela din abei se wangin athiam angangin lara khelveya ZPM thalai chuan angaya in the lara tumna hian do thule thubel chian dol lo po apoi salo ti hi zoram me puite mu dana ni anti ani ZPM thalai mei ba ka hian Dr. Vanal Thana MLA point Twitter kar tlangin ron chang ve ngala Dr. Vanal Thana chuan politics kailon na ta na min man tum tu khan MLA LADs kalphung kha lojir chiang le photla tha ang Aizol no true BLI NGO ten MLA Fund an don tamne min hril thei chuan alom om ngotang dan bo chia in pu na hi a serious view bokania Troy Bial in chu na sang dewa na cancel to le danang thlapa malak na po aron social ve vakani hi NGO le sporting club te aron mer ter ve ngot le ngala anni hi chu po tel lo sha ma tha aron ti ani heti lai mek hian social media lama chief minister puzoram thanga MLA Fund mandan ZPM lemin aron phor ve ngal boka chief minister na bial chung si phir kho a MLA Fund manga a na tho na implementing agency ta na ahman si phir development committee chungchang hetiang hian ron soin MNF Khan Dr. Vanal Thana MLA Fund man na a agency ta na ahman dan Noya Register Club Aizol no Development Society kha anon soisela a Noya mi hi chief minister puzoram thanga MLA Fund man na a agency man te ani ve thung si phir development committee hi dan Noya Register Club ani ve angem MNF Khan Dr. Vanal Thana an bei ma khan an ma ni lam hi anin chek chiang hasa angem ti in zona an zot let ani MLA Fund man dana hian tun ma po in beina alo thleng fo to thina MLA Local Area Development Fund hi guidelines on member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme MLA LADS as amended by notification number H12020/1/2016-BLG
date 15 July 2019 ni na soidan tlang pui soi thuak tai la MLF fan hi mi pui man tur durable asset siam nan chau man thei ani a asset creation atan le mi pui van tlang man tur assets le equipment le nan chau man thei ani heta equipment ti hian computer set te PS set te sport man ruat te thlan le na man ruat te a huam ani MLF fan man dan kai hruai na hian MLF fan man ani thei dan rang point som ni pathumaron tal langa chung te chu school building saknan te mi puin tui thiang hlim in turan mu theina atante khochung in kalpo na atante pian phunga har sana nei le tar le upa te chol ha damna mun tur siam nan te wantlang tui khwa siam that na tan te tuilang na siam na tan te mi pui wantlang in le kha an chiar na emo an zir theina mun le tual chung library siam nan te crash le agan wadi center siam nan te wantlang risel na lam healthcare building sub center le athok tu te quarter sak nan te thanmo le ruang ti ral na in hal ral na hun siam na tan te wantlang zun in le ekin siam na tan te tui hok luan kor siam na tan te mishing ke kalna siam na tan te step siam na tan te public transport mang thin ten motoran nga na mun set siam na tan te random lo en kol na hun siam na tan te leimin mai theina mishing nun na ta na lo om man mo taka dola siam that nan te hol sak na tan te infiam na mun ma siam na tan te mi har sa zwal big tran pui na tan anin le lo din na nemo siam that na tan te hei ero tul big tak chawa ria thiam na in man thei ani a wantlang ta na mi malin raman pek cheibol na tan te pian phungar wal ban lo bengong te wheelchair nor ngai ang chi te man tur beng da le wheelchair le na tan te man thei ani bok MLF fan hi mi malte political party le sa khopol minga tho thei ani lawa henga tan hian man thei ani lo bok organization te trust te register societies le private school sumdon na lamrong kai pol tan man khap tlat ani apung oma rul le turang chi tan te man khap tlat ani a hei hian zirna le hrisel na lam kai no ero huam lo thung mimal lok na mimal ta tur bung ro emo ramemo leinan man phalani lawa heti rol hian eng scheme noemi emo an ni chuan hei hian ria thiam na akeng tel thunga sakholam kai noi shima hian man phal ani lo bok ani MLF fan hi natural calamity rap thak bik mizoram khoila yamo athlenga chumi tan chuan man ani lo chuan abial tu MLA bial pona man oi ani lo bok na tho na tur hun thlan to reng MLA thu lovin thak emo son thei ani lo technical le administrative sanction hi sarkar departmental procedure anga kalpui turani state planning department hi nodal department anni napek ani chuan natran ani ma in first installment 75% za som sari panga pek phot thin ani a an tho zo nuwa za som ni panga pek le thin ani a thok tu tan MLA ming tho kum na tho ming poisa sian zat le a thok tu ming lan na signboard rong sen nau pink color a zia ta lan ngei turani he scheme noya na tho te hi sarkar kalphung pa ngai anga audit turani Deputy Commissioner emo district chung senior officer tuinemo kumtin an district chunga na tho za som tal an tlo in an enfia turani a planning department in na te hi spot verification anei turani atoi thayang bera khai khom don chuan MLA LED fan hi mi pui man tur durable assets siam nan le mi pui van tlang man tur assets le equipment le nan chau man thei ani a MLA fan hi mi malte political party te le sa khopol minga tho thei ani lo ti hi ani deu ber mai heng kan han soitak te hi atlang pui ani a rechiang du chuan guidelines on member of legislative assembly local area development scheme online na download tur ombaka DC office te assembly secretariat te po nga event thei ani arin om MLF fan hi ruang phurna tan te mimal tran puina tan te kan mang sa a danina phallo na lama man ngai om fau bok heng te hi dan noya akal theina tan MLF fan man dan in kai roi na hi en non fau atul thin ani MLF fan man dan chungchanga in hial na hian thil hui pakhat mi ria chhuatira iPook scandal kha kan la hriang em o iPook scandal ni soi thin po kha material dong tu iPook farming society te kha dan anga register an ni lawa wanga isuron lian chhota kha ani a tin thokhan lai khan aizol no trivial tu ni thin po khan implementing society din job my dear friend welfare kha ala pui viau to bok kan soisel don chuan hetiang neu soi tur hi tam tak om thei ome